Ntuko ya umunthe mubunge wa North IMENTI Raim Daud, speaker wa bunge ya kaunti Meru Kaberia Rimba bamuna MC wa municipality Elias Murega mashoketie maratathi mao kiri kamiti ithura na mibaka Mutaratara uyurambiri ntuko ya igoro baria monde maria magushwa ite ino mabaterie gucokia maratathi mama mbere ya tariki 10 mweri wa kathandatu mwaka uyu Muthiru Murioki na thingatanite na ARUIRI mama na nkinyagia kwaranirie namo gatubecio ikibinya akienda kuthura jathatu ya mbunge wa North IMENTI Raim Daud muthenya na arua na ikinyite ndongi cia Iebc cia North IMENTI ni kenda mbakithwa gitikirwa aronekene eruka nkende uria kurumba baba ingi ekuthurania saini othurani saini ngurukia 2025 indetikirwa kigwikia 2000. Although nilikuwa na 25,000 wamechukua 2,000 electronic copies na ile nimeleta kwa box mzima imejaa, na kwa hiyo wamethibitisha kwamba 1976 signatures zilikuwa sawa kabisa. So piece hakuna mambo ya 6 piece, nimesema rainbow inatengenezwa na colors zote. So we are a rainbow nation, na kila mtu atachagua ule anataka kama president, kama senator, kama governor, women rep na MCA. So ule atachaguliwa ndio tutafanya kazi na yeye, na niko na confidence nitashinda hii kura hata nikiwa independent because kazi ile nimefanya inaonekana. Munini wa speaker Elias Murega urenyone MC wa municipality kinyethwa kinyita ntoja nikenda kunengera baruga ciawe ariki ameke TSP ara kinyewe nandi akoromba gitikio bunge ke North IMENTI. Safari gweta bunge ekwambiria na arua nontu kwithirwa declared by Iebc na nkwenda kureassure antu ba North IMENTI my commitment ya kwithirwa ngita na aria nkabaitira ngugi na bara barare akieba na bestu ka maybe igitike MCA na ndebe sure igitike mbunge wa North IMENTI kedwa kiromba na kiama gya TSP karomba pastors tweje amwe ikenda campaign yetu official yambiria na maromba then tukareta antu ba municipality amwe ikenda mbera ibwega nontu bompa support yao na kura chao kaba savu miaka 5. From there tukaraunch manifesto yetu ikenda nande tuingiritia tairi yetu kiri interechonde cha North IMENTI kungenda ku kirigitiga seneta wotegero ni Kaberia Rimba urani speaker wa mbunge ya Meru ara Kaberia Rimba agwete kinya kithira na kuromba kura re mtu kiumbe akalingira Raila ndebe windi rombe tikia kia seneta ndi independent pande ya president yuko juu. Mimi niliamua nitapigia kura yangu Right Honorable Raila Amolo Odinga wakiwa na Martha Karua, especially Martha Karua yu wakili yauni nituritite nongu miaka mingi imbiche principles ciawe na misimamo wake manto corruption na manto yangi so ba watandirite na Raila Amolo Odinga tethora ndina gitumikia kuba campaignira na kureo bakurekwa na Kaberia kire kura ingi itebibi ingi kato totege ukuita kaba barombe kura kirantu urando makura ninka muomwa kura Nkiripotera Uru TV Mitambo Murioki.